Tiranska platforma, nemamo vremena ovde detaljno da govorimo, koja zapravo na mala vrata redefiniše Makedoniju kao državu makedonskog naroda, dakle i unitarnu državu sa pravima za manjine i uvodi faktički Albance kao konstitutivni narod. I vi ste videli da gospodin Džaferi kojim je redom poređao zastavice ovde. Dakle, prvo ide albanska zastava države Albanije, zatim zastava Evropske unije i tek na kraju makedonska zastava. Ovim je otvoren jedan proces federalizacije na više nivoa Makedonije i dugoročno to verovatno, nažalost, vodi u pravcu za okruživanje takozvane Iliride, odnosno Zapadne Makedonije, što je proces, ako se sećate, koji je 2001. godine otvoren građanskim ratom tada i koja će zapravo voditi u dugoročnu destabilizaciju. Mislim da će ova nesreća dole trajati dugo, a da ona zaista u jednom okviru vodi ka kreiranju neke vrste prirodne, kako oni kažu, odnosno velike Albanije, bar u pokušaju, za koje očigledno međunarodna zajednica i Zapad ima više nego dovoljno razumevanja.